मगर तू उठो आज कुछ हुसैन हुसैन आज कुछ हुसैन उसको आप क्या करो आप सारे बाप का मतलब हाँ जुल्म करो शिया दिमाग में मारसी करना दिमाग में आजादी करना वरना ये जो फेल ये नुस्खे तो फेल ये अगर कुछ जाए कुर्सी मजबूत ज़ी नफर ये चीज़ आजादी करना से तू इधर कोई मत इमाम भारत को करता तू कोई मत सारकन करना तू कोई मत मसलन मस्जिद में कुछ जाए करना तू कोई मत ऐसा गांव में स्पेड गैस में गांव या अलाक या महल ये कैसे एक ही जाए सामने मशीन मजबूर करो मुझे क्या भी करना ये मुझे बहुत चोर व्यवहार शुरू के प्रोड करने जुर्चु करा बुरा होता है आज अखदास्ताना शुरू में मशीन में जाने पाती बस क्या दे असोस इमाम असोस ना इमाम ये जो बोला पच्चीस का नाम दे तुम सब कहे ना कूद नहीं हुआ सुमोर से उन चुवाला इमान चुवा जाएगा तुम जवाब मांग इतने ही बाकी जुल्म तो कोर से दम तो कोर वो क्या करो बस इनकी एक इस जाइए ताकत करना उसका वो कब्र इमाम अगर तो खूब सुनो सा कब्र इमाम सुजू फ्रॉड ये कैसे दुकान सोन त्रिवत आप कुछ तो कैसे खराब बेटा मत सुना दोबारा फसल वही हुआ वही दान लेना दोबारा नहीं चलो ने वो तेल का करवाना इमाम इस अखाजियार तस्वीर सु तमिस दबियो मर्जो ने क्या दबिस ये नर दी चशी शूर दो चशी मसला अश्दी यम गसन खौफ यली खबर फैले इस अखा करबला गसे तमिस से नर दी तमिस बच्चे जोन तमिस ये कारण काम ये मदन बागे ना कटा छु जोस पे वातान तो इमाम हुसैन रोज रोजी ऐसे कर करे भी ये नुस्खा बोलती है ये नुस्खा हकीकत तो सारी खुद चीज जो दरस लगान सुस लगान करबला आज वक्त इस दहला नफर दिखा वो नफर कशीर मतशना वो तूफान ने रे नफर बूदाई आज करबला ये क्या शो ये जो अजुक तकलीफ शान ये अजुक तकलीफ शान आज शो का इमाम हुसैन उस कुबस तलक इस्लाम रोज़ तमाम दुनिया के ज़ालिमानी ऐलान कर तू मुताहिद करियो नतावन उस हुसैन नतीम इवन पुलिस करेगा साथ में क्या नुस्खा हो दुनिया क्या अज़ीज़ सुनारी अज़ीज़ जन्म अज़ीज़ उच्च अज़ीज़ शुद्ध अज़ीज़ सार इमाम हुसैन रोज़ असलो उलमाओ अगर कहीं तकलीफ शारी बजा छो अनु आज छो यसान लुक करबला गसे उस्मान तो को गुंच को जिंदगी ये असमारन पद बोझो करबला कर तब तो खुदायस्ता ये तश अस तू छो आज वरान 40 प्रकाशन जियारत करने इमाम हुसैन सामू 4 करोड़ तमिस वना मुसाफिर और गरीब आज किस ब्रोड मोहन थवान ने चीज खबर नहीं चुन थवान मोइस खबर मोहन सोचा अगर तुम ने चीज वाली जो है अगर दाम मिश्री हो गसनी ने जो वाला अगर तुम मोइस वाला अगर एक मन मिश्री गसु फासो तक आका पोस का पारे करान जमा वसान कुछ गसु ना सुकर आराम छन्ना ट्रेन दो स्पॉट हालात खराब क्या पता क्या हो मगर आज तकलीफ शरी वजह अगर न आज ये तकलीफ शरी वजह उन पता नहीं इमाम हुसैन ने में तक है सर दुख में शुरू दुख में ज़ैनब सुन सादर दुख में सलाम करें तुम गाली होता है हकीकत है आज खुदा के सारी जियारत नसीब ये गई तमन्ना खुदा कबूल जियारत ये फाकन आज ज़ैनब से सदास पढ़ना है इसके में अर्ज़ सफर ये अजीब गरीब
आज Zeynep İman ziyaret करने imam काफी पच्चीस साल भगवान Değerli Hüseyin gelip bir gayes tanhaus Değerli Hüseyin gelip bir abarasından İslam'ı otup sonra aşura feryat edip Değerli Hüseyin korkuyor koruyu davet vafa koruyu dünyanın bir parça Zeynep Dray Karbalaman Ösüm kamsını çiğnenim yedim Sadece Resulü kalasın Arzumuz miyeni kılınca Uças çayını kabri per harat suvar karonluk şivansı ziyaret Yıkarsın karşı İşi Cenab-ı Zeynep Dün arbayını ziyaret Resul dün aşurası Dün 7 saatte ziyaret Resul İmam Hüseyin Resul Yiçi sünnetle Cenab-ı Zeynep'e kurra Yürüt asarçı umsunuz ahvalı var Ki şırdancını görürümüz bir var Şırdan Şırd işi bana aşkınız o karabala İstek o karabala Kutay kya karne ka Şayet şu azların feryada kasar Varhan ki insan Akmakta olsun Görüyorsunuz kun zaman yetes gaysiz var, trez var, zor var Patas kuluk zemin, devhutsi Ağzın trampiri Ağzın aktı Garta sayıydı suban sozlar Sıkatsa, bu sıkın geçmeyeceğim Sıraat olsun ki Kork Fadaya kral Nüciyet giyin, işi hut ağlamasına İşi hut ağlamasına Yani hakikaten Zeynep-i Salamullahi aleyhi askalı tuttülük aziman ziyaretasını almıştır. Ben çakurup bana taklifi şadi unut yapacağım. Ya o taklifi şadiyi ki bana kulluk imun par kıracakım. Kez İmam Hüseyin'in ona ekler, ben o şiyo. Ben niru, kez ben o şiyo, uman in kofi gazet, timoş mekun par kıracak. Timoş tutuk. Zeynep Dray. Tak ağlasın, tak ağlasın. Korku perişan gör. Vapas ayı kumuzun yani ki. Kanunun musivanı. Tak cayı, fakat nasip bir arbeyini ziyaret. Bu yetti de şu, kan giyiyor, kaçı sadağız. Ah, belki yetti kan giyiyor. Yürükin. Çağız olsun zengin duvar, çıket edilir, çıket kıyım. Bıca aslında ağırlığı Hazreti Zeynep'in havalı sayısı. Ne başlıyor? Korkmasın kim ki asal bana sonra sıkıyorsun. Sıkpak kaz trende var. Ne asal kaçayım. Kaçar var ne kadar kilometre ne? Ve şu zengin duvar bir dakika. Ben toplukan takdı duvar bir dakika. O çaz koy duvar parvay. Karbaladan bakan, nur, yatma. Çıkıp gel bu ki o. Kadar beter. Zara beş mi var? Hakikaten. Yıkınsın ka. Gerçeği Yigaşın işi sussada, işi sussada, işi su dil pıcıtsa da, işi dil feryat, yemni bazı lamhayı nazmiyenin kararlayı ki. Bazı feryatı Zeynep'e ındırır. Kes su çizar olsun. Ya Zeynep, yeni azadari karak tıklayın terzi, düşman kastamını bağlı dinle. Tıklayın terzi, Hüseyin resmi badnağın basın ki. Hüseyin resmi ezzetli ihtiram basın. Tücek Fatıma-i Zahra basın. Nizam Zeynep'in kâh kork, खुदा बेहतर जाना अक्सर चीज जनाब ज़ैनब उस्मान ने खरीदल सिंह मगर तारीख गई फाश आज प्रत अकिस प्रत अख ज़ोर आयुस गसान तमिस वत क्या शायद इस्तेमा गस करन इश्ता सही बात सही बात शायद मा गस असली करन पर याद रखो ऐसे करो ना किस तरह करन ताहम का पाकिस्तान par salvat par şayet İmam Hüseyin'in yetim mağası yapılıyor.
Cenab-ı Zeynep'in yeni imkan ölçüleyen ziyaret verdik, emsin sünnet bağlan. Vadinici zayın, ya ziyaret verdik ey İmam Hüseyin. Ölçü defa ya Zeynep. Ölçü karan kendisi sünnet asıl ama. Şimdi ziyaret neşi? Dulafrayı ziyaretçi kaçın. Harem-i İmam Hüseyin Aleyhisselam ısıdır. Ben çıkarım salam. Üç işi ziyaret. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. Esselamu aleyke ya Ebne Resulullah. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşi ziyaret etsin. Ölçü vatan aczeriyesi. Bacı bosu divan, bacı maskara, bacı aktarik, agar gözünü tükesinin cahilin tapkara. Defa ölçü kana en mutlu, ölçü gumanı gasan, dasti mübarek Hazreti Seyyid-i Şuhda şu, bayat manla. Ölçü davan, onun akı emsiniz, akısıdır. Vecram Hüseyin, eşkuri labbayim. Seyyid-i Feriyat, eşkuri labbayim. Ölçü var, gaht karanat koydu, gahi balayı sargasan, gahi payine padasan, katran kılaş, parvadılara, mihrum kus khoşhal lafaraş, mihrum kus kısmeti vol lafaraşı. Bu aslı yeni dünya, ak duhalde dünya kubdasta olur. Ölçü ziyaret kıran tek. Adam behter zana, ne vadini zayır ayı, 8 kıyın ayı ak ziyaret. 8 kıyın bu. İm ağzınızı çıkasan, çok müşkil insanı sanfaları vaatlarımızı zeviyesidir. Gelsin, cemiyet çağsan, izdiham çağsan. Bu var müşkilatı, dakıcıklanan. Akçı erkek tarafı iman, beyin tarafı şunu yaran, dakıcıklanan. Kaçı sabır karar, tez, borçluk imamız. Bence, yansayın, çakırız var ya barlar, ben onu ah dakıma gelmesin. Kaçı, latan daldı gasardı, ben yansayın, kabul. Meder, aydılardan borç kunuyum. Aydılardan zariyası kunuyum. Hayır. Cenab-ı Zeynep'ti ay. Bir ağaç kunuyum. Zeynep ay ziyaret करनी İmam Hüseyin. Prestij दामन ziyaret करनी İmam Hüseyin. Zeynep ay İstanbul. Düşen kaç. Düşen adına Feryat tutmaz. Çıkarmıyor bu Hüseyin. İmam Hüseyin'in tanrısı kullanacak. Gel sakin ol Zeynep etmez ziyaretlere ak ziyaret verci bağlayı sar. İmam Hüseyin'in seri nazırıymış. Zeynep ayı bağlayı sar geri ziyaretine olsun. Etraf geri ziyaret. Etraf geri ziyaret. Bir ziyaret getir.
Zeynep Kumran Bekler ziyareti. Akı ziyaret. Tatsur metin sarı. Başkan bana!